gukurikirana kiriyo nyimiridde okukiikirira olukiiko olubadde luddukanya ebikwatagana n'okuziika kugira ngo bagezeho bimwe mu byo babashije kwiga nsobole okubatuusaako ripooti eva mu ofiisi yaabwe oba mu kakalabizo lyabwe. kyambere maje gweza pole mwebwe mwese muteranye hano okusooka njagala kubagiza mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero n'abali hanze ya Uganda ate n'abali ebweru w'eggwanga mwihangane njagala bagamba nti muddemu amaanyi by'umwihariko madamu Bishop n'abana be okusingira ddala mukyala Bishop n'abaana ababyeyi biwe abakadde ba Bishop abazadde be itorero ekkanisa ya New Lake abaturanyi abaliraanwa mwese pole n'ab'eŋŋanda mwenna kandi Imana ibakomeze muddemu amaanyi Mukama abagumye. icyakabiri turashimira abavuye kutubwiriza ate twagala kwebaza omubuulizi waffe ow'olunaku n'abafite porogaramu Imana ibamugisha n'abakulembeze ba porogaramu ya leero Mukama bwenye omukisa. rero turagira ngo tubagezeho gahunda ijyanye n'amateraniro twagala kwogera ku porogaramu ekwatagana ne amateraniro y'abantu ne saavisi ey'olwaleero wano. komite twabiganiriyeho mu bijyanye na saavisi hano kuko bivuze twakyogeddeko ekikwatagana ne saavisi wano olwaleero twifuje ko amateraniro yazatangira saa 8 nti saavisi ejo kuva ejo ayogera ku porogaramu y'enkya kuwa mbere no kuwa kabiri ku bbalaza ne ku lwokubiri porogaramu yo eteekateeka okuwerekera omubiri gwa twajya dutangira amateraniro saa 8 tujja kutandikanga saavisi saa 8 kugeza isaha 11 zuzuye mpaka 11 ez'akawungeezi. uyu munsi twateranye dutinzeho gato kubera ko twabanje mu materaniro iwacu leero twaludde okuŋŋaana kubanga twasoose mu makuŋŋaaniro gaffe ffena ariko ejo no hirya y'ejo tuzatangira saa 8 tujye tugeza isaha 11 kati enkya ku bbalaza ne ku lwokubiri saavisi yaffe wano etandika 8 mpaka 11 kugira ngo bifashe abantu gusubira mu mago kiyambe abaddayo mu maka gaabwe okuddayo. nanone nyuma y'iyi minsi ibiri kati oluvannyuma lw'ennaku zino ebbiri komite yaganiriye tuza guhuriza ko umunsi nyirizina wo gusezera ku mubiri wa Bishop bizakorwa kuwa gatatu. kati twakkaanyiza n'olukiiko olutesitesi nti olunaku lwennyininyini olw'okuwerekera omubiri gwa Bishop lunaabeera lwakusatu olwa wiikendi etandika ekiro kya leero. umuhango rero nk'uko nari mbivuze kuwa gatatu tuzashingura Entebbe ahitwa Kisubi. kakati gye tugenda okugalamiza omubiri gwa Bishop mu nnyumba ye y'olubeerera tujja kugenda ku Entebbe gye bayita Kisubi aho niho tuzashingura kuwa gatatu gye tugenda okuziika ku lwokusatu olwa wiiki etandika ekiro kya leero. bijyanye na porogaramu y'umuhango nyirizina kakati kikwatagana ne porogaramu y'olunaku lwennyininyini olunaku lw'okuziika lwennyini uko bizagenda uwo munsi kose porogaramu bwegenda okutambula ku lwokusatu lwennyini ejo mu materaniro nimugoroba enkya mu kukuŋŋaana kwa kawungeezi tujja kubawa ekiranga ekikwatagana ne porogaramu ey'okuziika. ikindi rero ekirala kuko umuvandimwe wiwe avuye kubivuga nga owooluganda bava okukyogera muri uru rugendo rwo kuva hano ajya Nairobi no kugaruka kugeza uyu munsi mu lugendo lwa Bishop olwamujja wano n'agenda Nairobi n'okudda n'okutuusa leero ndetse n'iyi gahunda ijyanye n'iminsi 3 tuba dufite hano n'ennaku zino 3 nga tweteekateeka okumuwerekera. iyi minsi twasanze izadutwara kugira ngo umuhango ukorwe neza usozwe neza twasanze bizadutwara miliyoni 18. twasanze nga enteekateeka yokka nga tekuli biri eby'olugendo lw'e Nairobi bijja kutwetaagisa miliyoni 18 eza siringi. nanone kandi mwumvise ko yatubwiye ko bagarukanye umwenda w'ibihumbi 15 by'amadolari. ate era mukitegeddeko nti okuva eri mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabibwa twakomyewo nga tulina ebbanja erya $1. ayo mafaranga basabye ko igice cya mbere cyayo kizishyurwa ku itariki 7 z'uku kwezi era twakkaanya n'ab'eddwaliro nti ekitundu kya ssente ze zaasigalayo kyakusasulibwa ennaku z'omwezi meka. uyu munsi dufite tariki zingahe? uyu munsi dufite tariki 2 leero 2 tulina okusasula nga musanvu dusigaje iminsi 5 tubuzayo ennaku 5 tukishyura kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga okusasula kwegamba $1
dola kasanvu nyuma kasanvu bitano asigaye kati eziba zisigadde kasanvu ebitaano nayo tuzayishura nyuma y'icyumweru kimwe n'ukuva ku minsi 15 y'uku kwezi uyu mwaka twegamba nga 15 omwezi ogw'olubereberye 2022 ubirebye neza tulina okusasula balansi ubirebye neza ni mu gihe cy'ibyumweru bibiri twegamba ze weeks 2 ukuye ayo mafaranga uyakuriye uretse ayo mafaranga ng'oggyeko sente ezo hari undi mwenda twari dufite ungana na miliyoni 4 tubadde n'ebbanja eddala lya miliyoni 4 ezaawa hari ayo twohereje yabunganiraga kwishyura papa ambulance enye za uganda za Uganda ennya eza siringi ezawano ayo twatanze twunganira kuri ambulance agomba kubazana ze twaziwayo nga tuzongera ambulance yamutwala ndetse no kubakira hano ejo bagera hano n'okuba receivinga jjo nga batuuse ngira ngo ayo mafaranga murayumvise kati mukitegedde kikwatagana n'ebyensimbi rero komite imaze kwegeranya ayo mafaranga yose cyangwa ibyo bisabwa byose komite yamaze okugattira wamu yonna ebyetaagisa mu expenses badusabye kutubabwira ngo batusabye tubagambe nti mugerageze buri wese uko ashoboye nti buli sekinoomukufe ng'ab'eŋŋanda mu mbaraga mukwano za buri wese mu maanyi go oba mu bunafu bwo umuntu wese agire icyo atwerera omuntu yenna abeeko kyatoola haba ku giti cyawe oba gwe nga sekinoomu haba ku muryango wawe oba gwe ne famire yo yaba itorero oba usengeramo gwe n'ekkanisa mw'okuŋŋaanira niba ufite n'inshuti hirya no hino ahantu oba ushobora olina kubana n'emikwano ku mabbali duhuze imbaraga twese tugatte amaanyi turebe ko uyu muhango tuwukora tukawusoza neza tukole porogaramu y'okuwerekera omukadde waffe ndetse n'uyu mwenda turimo tukazawushyura ate kandi tukawushyura n'ebbanja lisasulibwe awatali turizera ko hamwe namwe tuza nti mutulamu nammwe hamwe n'Imana ate ne katonda ng'ali naffe bizagenda neza teri kigenda kutulema dukomere Imana amashyi abakikkiriza tukyebalize katonda ndagira nanone mbereke Pastor Muhoza Kaswise ahaguruka pasita muhoza njagala mubanjulira niwe mubitsi wacu oyo kakati ye mukwasi w'ensawo yaffe eyo nagira ngo ahantu hose ushobora kumusanga umwanya uwo ari wo wose wonna womusanga oba omusanze mu kikuubo oba nansana mwe musimba eddoola wayimugezaho kyonna ky'omuwa kimuwe ndagira nsabe Frank nawe niba ari hano ahaguruke franka naye kamubanjulire waali ayimirireko afite indi tiimu bari bakorana hariya alina ttiimu naye gy'akolagana naye eyo yahagarara bakabasha kumubona franka mutulage ku ni ukuvuga ko umuntu wese nawe waba ufite inkunga yayigeza kuri omuntu yenna Frank ng'olina obuyambi bwonna n'osinkana franka bwe hamwe na tiimu bari kumwe ne ttiimu ye baleka tulabe ku franka awo Frank ndaba balingiza eri awaka ataragera hariya reka dukomeze mbabwire inamba za Muhoza hariya ayakoresha ndowooza kambawe kontakiti za Muhoza zakozesa singa MTN akoresha ni 077 MTN akozesa nooti 77 082 nooti 82 73 73 04 nooti 4 nanone akagira niya papa subira emiyongiyo ibana MTN bari basaba ko tuyisubiramo ni 077 MTN yesooka nooti 77 082 nooti 82 73 73 04 nooti 4 iyo ni MTN. eraga yokka yamatana Airtel afite ya kabiri katate Airtel yo nga ni inamba 075 ali ku nooti 75 3 3 nooti 2 2 nooti 9 2 9 2 reka zisubiremo addamu eyokubiri eri wagizeemu lwedde ni 075 Airtel nooti 75 3 3 02 nooti 2 09 nooti 9 2 2 amazina hari amanya agajjira ku akawunti yitwa Kaswise Muhoza bamuyita Kaswise Muhoza Gatwara gonna gali ku akawunti Gatwara niba ari kuri account Gatwara Kaswise Gatwara mukitegedde abanakyaggondo mukitegedde Gatware Kaswise Muhoza
yagerageje tebajja kwekwasa. Imana igumugisha. Amina. Hanyuma rero nari ngize ngo abo turi kumwe muri komite hano Kakati abali ku lukiiko olutesitesi bahaguruke bayimirire ko igikorwa nk'iki kiba gisaba ko abantu bavugisha abantu batandukanye kandi bamwe hari igihe bataba bagaragara kubera imirimo myinshi. kiba kitaaga abantu bano bogereko ne banaffe abatali naffe abantu bali mu kakalabizo lyabwe. Abari hano rero munemere muhaguruke abantu bababone. Abali ku lukiiko olutuyamba muyimirireko abantu babalabe. Olukiiko olutesitesi niye mwetegereze fesi ezimu zaagala kufaanana. Oyinza okulaba omu nolowooza y'oli. Okay. Mbere hariya ni Revera Maisha muramuzi. Bwentandikira wano ono Reverend Maisha mumumanyi. Pastor Patrick muramuzi. Omusumba Patrick mumumanyi naye. Pastor Kasuse tuve kuvuga. Era Pastor Kasuse tuva okwogera mumulabi. Hanyuma Manase muramuzi. Oluganda Manase mumumanyi. Uyu ni Pastor Jonas muramuzi. Pastor Jonathan mumumanyi wula emabega w'empagi. Uyu ni Pastor Levi. Omusumba Levi mumumanyi. Uyu ni Bishop muramuzi. Bishop Zadok mumumanyi. Uyu ni Pastor Rubibi. Pastor Rubibi mumumanyi bulijjo. Uyu ni Pastor Bonfils. Pastor Bonfils abasinga bonna ba pastor. Okay, hariho na muvandimwe Ndahinda. Ndahinda yimusa ku mukono bakulabe. Hanyuma hariho umuneiba nawe uri muri komite sinzi ko ari hafa. Waliwo omuliraano wa Bishop ali wano ku komite naye oba aliwa. Iyi komite rero Kati komite eno ariko hari n'abandi ntakubabwira batari hano. Waliwo n'abalala bataliiwo njagga banjulira. Muramira ari hafi. Muramira oli kumpi wano. Muramira nguri ya. Muramira uli ku Wankaaki. Hanyuma na Ruremesha ari hafi hariya. Mukulu Ruremesha na Jimmy. Na Jimmy ne Frank tetwagala. Na Manzi sinzi bari hafi. Nguri. Okay, wuli eri. Rero iyi komite twakoze kati olukiiko n'olutesitesi ni komite iri mixed. Komite eno eri melange. Yes. Amina. Irimo abashumba, mulimu abasumba, irimo abantu bagize famille abugufunya ab'inganda, abaclose friends, irimo abagize mutualité, mulimu abakwatagana, irimo mutualité. Mutualité kimbuseeko. Yokonyina. Okay, bakitegedde. Harimo abagize mutualité. Harimo abaneiba, maturity. Harimo abaneiba, mulimu abaliraanwa. Niyo mpamvu mwabonye ari komite nini cyane. Cyumva mwarabye di komite y'abagire. Akabamo n'abagize itorero rya New Lehi, nimubamu atene n'abikanisa ya New Lehi omusumba jya. Ubwo haracyarimo n'amahirwe ko n'abandi cyo kubongeramo. Tucyayina omukisa no kwongeramo abalamu komite. Reka mbasabe bicare. Kamasabe batuuleko. Rero bavandimwe kati nabenganda b'emikwano reka nsoze bashimira kankomekereze ngambebaza guhera ejo tumaze kumenya amakuru okuva jjo nga tutandise okutegeera arabirutse bajya murago wana badduse nga bagenda murago abandi baza hano mu rugo abala badduse nga bajja eno twaraye tugejeje saa 7 saa 8 twicaye hano tuwatusa sawa 7 munana nga tukyali wano Imana ibaha umugisha mukama abonyo reka nshimira abaneiba hano kanebaze abaliraano baffe wano baraye bandangaje baneibazi baffe batwewunyisiza nnyo bahise bahagurukana n'abana n'abagore n'abapapa basituse ne bakazi bawe n'abaana bazana n'ibintu byo kuryamaho ne baleeta n'ebyokwebakako baraye ahangaha muri bonna basuze mu kikomera kya Bishop. Rero abaneiba kati abaliraano baffe twabanye nabo muri meeting ya nijoro twabadde nabo mu meeting ey'ekiro turicarana nabo tutula nabo nibo badutije ahangaha be batwazise ekifo nibo badufashije aya mahema be batuwadde tents zino abo bantu mwashimye abantu abo baliraanwa banaye mubebaze aka gace gatuyemo abantu beza akatundu kano b'ekyalo kino kirimu abantu balungi nnyo Imana ibaha umugisha Katonda wa Isirayiri n'ubu turi kumwe nabo bari muri komite nakati mwe bali mu komite turafatikanye twese muri iki gikorwa turi mu kuyambagana mu kikorwa kino reka sabe Manzi atambuke hano anunganire sabe brother Manzi atambule Imana ibindi nasigaje kugira ngo adufashe Imana nabyendese oboli ariko agatonda bashimiye mwese kuza naye wakati aho njagala bebaza olw'okujja abantu yanga Imana omuntu akyawa abantu abakyawa ne Katonda kandi nawe ubwi wakiyanga ate naye aba teyeeyagala agisa namwe teri ekiringa muri abanyembaraga muri b'amaanyi muri abaturanyi beza muri baliraanwa muri balungi inshuti nziza muri mikwano emirungi muragaragara neza mulabika bulungi hamwe n'ibyo byose awamu n'ebyo byonna bye mukola Imana ibaha Katonda bawe omukisa
murakoze webale ssebo nanjye ndabaha pole nange ndeeta okusaasira gye muli nanjye ndisisi ate nga nange seerese mabega mukomere mugume twararwaje twajanjaba mwese ko mwarabikoze mwena teri ataajanjaba wano ntacyo twishinja tetuyina kitusalira musango imana ni gutyo yabigena katonda bw'atyo bwe yasazeewo nk'uko mubizi nga bwe mukimanyi twakoresheje amafaranga menshi twakozesa ssente nnyingi ddala kandi avuye mu mifuka yacu ate nga sente zivudde mu nsawo zaffe ku buryo kugeza uyu munsi numvishe ko hakiriyo n'amadeni kati ate mpulidde wakyaliyo n'amabanja hari ikintu kamando yari arimo kuvuga kijyanye n'amashiringi waliwo kamaali kyabadde ayogera kikolera ne ssente agomba gukoresha kamando none hari miliyoni 18 waliwo miliyoni 18 dukeneye ubu ngubu ayo ngayo ni emergency ntabwo tuyaca ku ruhande hari ayo kuvuza azaba ku itariki zirindwi kati zino 18 zo bazetaga akagwirawo teziringa ziri nanga 7 ate 15 zino zo bazita zakagwirawo hano mu nzu hari abantu wano mu nyumba harimo abantu namwe murahari ate namwe muri dukeneye aho kumwubakira inzu ye nziza twetagwa okumuzimbira ennyumba y'olubeerera ennungi ngambe y'omubiri gwe no kwa muganga hari andi mabiru hari yari yakoreshejwe umunsi w'ejo ate waliwo n'ebbiiru ezimu ezasigadde mu ddwaliro gye yabadde wano atuuse aho ayo mashiringi yose nta handi ava arongera ave mu mifuka yacu kati sente zino tezigenda kuva walala wonna zijja kuva mu nsawo zaffe rero ndabasabye kamandwa ntabwo yabiciye ku ruhande ngira ngo yanabyibagiwe kati kamandwa alabika yabyerabidde bantu ngabadde bingi kandi uno munsi wa none ate leero uyu munsi twakoresheje amashiringi angana na miliyoni 1 irenga leero lokaloka twakozesanga miliyoni 1 n'okusoba kugaburira abantu icyayi cya mu gitondo na lunch okusavinga abantu abasuze wamera basibyewo ekyenkya n'ekyemisana ibya nimugoroba mu bitekereze nabyo kati ate n'olegulole wagenda kandi ejo dufite abashyitsi benshi bazava mu matorero yacu hirya no hino n'abashyitsi ate tulina abagenyi abagenda mu makanisa gaffe enjuyi zonna ejo tuzabigenza dute baginzigyeko ejo tuzabigenza dute kakati olwenkya tunakikola rero tugiye gutanga amashiringi kati nze mbadde ngamba tuweeyo ssente nona kati uru ni urugamba rutungura abooluganda nolwera lutalo ntibisaba ngo umuntu ngo abe yiteguye olukugwira bugwizi icyo ufite cyose cyadufasha nibura tukabona aho tugutangirira kwegamba kyo ekijjirawo kikwatira kugenda gutegura iriya mva hariya ntabwo bisaba ngo tuzabikore ku wa gatatu twabanje kwicara okugenda okuteekateeka entaana ye sikeneye ko ejo bitangira gukora balina okukitandikako enkya abantu bakeneye gufungura ntabwo birindira n'abantu bajja kwetaaga okulya n'okunywa tolinda rero dutanga amashiringi so mbadde nsaba tuweeyo ssente ndahamagara timu ya franka katute tiimu ya franka nimwihute tiimu ya franka twanguweko muze n'igitabo cyanyu mujje n'ekitabo kyammwe murihangana hari amakosa mose bana nina ensobi gye nkozaawo iyi timu igiye kuzenguruka n'igitabo kati eno tiimu ejja tuyitamu yavuga ayo afite ariyo yose buli muntu ayogere kyasobola kyonna twese uko turi aha ngaha icyo twateranya cyose kiravamo umurimo ukomeye kye tusobola okukuŋŋaanya wano kijja kuvaamu omulimu omunene ari ushoboye kuvuga yavuga ayinza okukyogera n'akamwa ke asobola okyogera utabishoboye nawe aba basore babahitemo mugenda mugira icyo mubaha kandi atasobola kwogera bano bajja kuyamba okuyitaayitamu owandiike kandi bikore vuba vuba kugira ngo duhe n'imibare tumenye tutizera ngo tuvuye hano birangiye n'ejo tuzongera tubikore kuko tuzashyingura leero ku wa gatatu tukozeewo ki enkya tunaakolawo ki tugamba tubere nga kandi n'utaje ntacyo afite nawe yabivuga ate neyaze nga talina kyalina n'ejo haracyari umunsi wo gutegura iki n'enkya waliwo gikorwa olunaku olw'okukikola mubace ntimugire uwo mutinya kunyuraho
temuba kugwe mutya aha n'urugamba turi hari uwaruvuze ngo agakayi bafite ni kamwe baka impapuro bakagabagabana kugira ngo bagere mu bantu vuba. Nanone ikindi mpozi ekirala hari uwarumbwiye ngo aya mafaranga twavuze mu madolari twakavuze mu mashingi kugira ngo abantu babashe kuyumva neza. waliwo aŋŋambye nti sente tuzigye mu dola tuziteeke mu shiringi abantu baziteeke ibihumbi 15 tuvuze by'amadolari omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola gwe tubagambye birangana na miliyoni 52 n'ibihumbi 8 by'amashiringi. miliyoni 52 n'emitwalo 8 eza siringi. Rero uyafashe ukayateranya nange twari tuvuye kuvuga miliyoni 18 bw'ogattako 18 ze tuva okubagamba hanyuma na 22 ubwo ziba miliyoni 72 ze miliyoni 72 eza siringi zaffe wano mu Uganda. ayo mafaranga niyo dukeneye zisente ze twetaaga okukiryalinga kugira ngo igikorwa kigende neza ekikola kitambule bulungi kandi n'umwenda nawe tusohokemo neza ate n'ebbanja tulisasule. ikindi kandi nongeraho ekirala kyenjagala okwongerako hari imbuga ziza gushyirwaho ndetse bamwe bazabagezeho waliwo platforms eza WhatsApp n'ubundi buryo bwose buza gukoreshwa muza kubona n'engeri yonna gye tujja okuteekawo ku kugira ngo platform bidufashe kwegeranya ubwo bushobozi kugira ngo tubashe kuva mu kijja kibazo. tuyamba okugato amaanyi. Reka nsubize Manzi microphone. Kanzeyo microphone wa brother. murakoze. Mwebale nnyo. kanizere ko umuyobozi wa gahunda aduha nk'iminota 10 tuyikoreshe muri iki gikorwa. Porogaramu n'atuwa eddakiika nga 10 bari barimo bambwira ngo dushyireho agaseke ariko kabe karetse mbadde ngamba nti ekibbo kigira kiri